urang Cigunung Herang aja ieu teh. Ari bos Arab Alparoma silaturahmi ka wilayah dia mah geus gaduhna. Angie videografi luar biasa, suara audio well, harga ekonomis 3 juta ayam meureun. Angie digoyang jeung Cantika. Sor wakopral kapayun Abang Aji Soni Pertamina kaliwatan Agus apa ada bro Nadir wakopral sarung hilang go gawe jika kenyataan wakopral aya mah dapuk kosna galirat kemulan apa nawawan mah mamah wawan sarung abdi ilang apa nawawan alah aya terus ngalaman sabar Haji Soni Pertamina ngimpi sarung abdi ilang ngeunah wae gigal nama Pak cak-cakan teu mayar mah alah tos 2 bulan nu kaalaman agoler aya agoler panutan kena gogoda ayah nawili wakopral anu mana aturan kapayuna ayah nawili minggu anu kaliwatan ba abdi ngimpi elah sarung ilang ayah Willy mah ayah Willy iya kenyataan panutan semula di sarangan Aogi ketua LPM abdi ilang tos 2 bulan nu kaalaman pikiran asa alah target mah bos target bos duren alah panutan bagi 2 we bagi 2 ya bagi 2 oh mama hajak mimin aturan apa na irot tempe abadi jaya lus aturan ada gerak tidak naon aduh dibelang jauh gek disejak ketersang iya aotoy mah mama otoy anu man aotoy mama otoy aya ripu ge kapaksa otoy geus mayar deui wae sayang Aogi ketua LPM Adin Pakwan aya sanajan sasara
Teteh titi subang anu bagus. Allah ak ek ok ak Jadi senja. beda ari mabok duren mah ya slow Apa nang Lukman, mamangna Lukman, mamangku kajar anu bager. abang ciner budak bager mah Keem ngabdi nina. abang ciner Abang ciner budak budak bager bager. alah Aturan kapayankeun. otoy mamah otoy mah Otoy anu bager. Eh. Ganingnya kawan alah Mama Otoy. Iya nuju hiburan. Ono kucing hitam saka anu sumpi adi kucing hitam kawaratosan kasih patia cinta duduluran kawaratosan. Agus Lampang aya mah hei ada weng Sagara ombang-ombang abdi nina sangsara bangang dikaji. ada weng Geningnya hoang ieu nuju hiburan saka adu sumpi kawaratosan. apa nawawan mamah wawan Apa nawawan anu mana kapayun ba sagara ombakan target keeng abdi ning ataraget bos durian ada weng kecintaan. alah Geningnya hoan Bapak RW Pak RW pokoknya mah Bapak RW ah abdi nuju hiburan. Pak RW ah hebat Bapak RW ya Bukan simpatian cinta duduluran saka anu sumpi well kawaratosan. Sagara ombang-ombakan teteh titi subang sangsara bangang dikaji. Ogi M hai Geningnya hoan nuju hiburan saka adu sumpi adet kawaratosan. alah jangan ri sekalian mereka sekalian Asakan bayang kacita Pak Haji Kohar Yemut manehna matak nyebrang di pikiran Ogi ketua LPM Bapak RW Kapayun teteh titi subang anu bagus agak bro matak gak berutna bodak Bapak RW Kapayun Apana Lukman mamangna Lukman matak minang bageurna target
apa nak iro estu tanya aduh kaciwa ayah nawili saring kaksen ayah wili pari polang adik kohar ayah pilih anak bagus aotoy apa nak iro tepe abadi jaya aotoy matak melang iya matak ninen apa nalukman matak sono aotoy tambang pokok mangko hajat ya mama kajak mimi oke ketua LPM mau bener aku jang bisa Bapak RW agak mau bro benang dikikilian apa nalukman mau benang digontakan hanya ukuran saudara apa nalukman hidup mungkin matak nina ago kembang ayo aotoy ketua kita pulang apa nak iro modasnya apa nak lukman kembang bodang apa nak lukman baju darah tungkang pemangku aja awawan LPM bang Margasari bulan Pak Haji Kohar ya Geredi Pakamana Pak Haji Haji Kohar ada bagus basah kuring nyawa apa nak lukman bang ampun ayah lupa sama eta emang kurang ciptaan Pak RW Pak RW Bapak LPM bernyawa di keangkangan apa nak iro apa nak iro aturan panjara lakuna apa nak iro TP abadi jaya nyawa berpangkan Bapak RW Margasari ono kucing hitam Bapak RW nuhun anggrek bulan apa nak kailan Bang Ade Abi bodasnya cas bos Arab hati narang apa nak kailan kembang anggrek bos otoy apa nak kailan bos otoy bayar laguna bos otoy aduh simpan Bang. dulu mas anggrek bulan Pak Haji Kohar aduh kaendangnya geredi apa na Panama Willy apa nak lukman aduh royal basah aduh simpati kuring royal nyawa Pak Haji Kohar bos Alaparo anu bang bos Alaparo samar eta aduh mah royal ukurin simpati royal apa nak iro basah disyaratkan kuring bernyawa dikeangkangan apa nak iro anu bagus anggrek bulan dongan aja mimin dina impian sayang grup kucing hitam mimin aturan Bapak RW Bapak RW aduh royal Pak Haji Kohar Pak Haji Kohar pipi kempong royal nyerita oh sayang mosa pada Willy ram royal deui sayang deui hatur nuhun dulu apa na Willy apa na Willy bos bos Alaparo anu bagus tajakan apa sih garempi apa na Lukman adik kucing hitam Cikuni royal deui anu mantep sarangan iki boma kapayun bos Arab
Aya deui hariana bos Arab bener gitu bisa nyeri kapan janji babarengan Pak RW beda Aono ada brul ngaweos tanpa pamitan Bapak Iro apa nalukman Bapak Iro bos aya Alparo bos Ajang anu bager Ibu Haja Mimin Abu aduh Aran aduh nu bade hajat luasa Ibu Haja bos Mimin Alparo anu anu bager gaduh kuliah kolam di renang akan sorangan Ibu Haja Mimin apa Aduh, aduh. nalukman kolam renang panceri Abu Aran kampus Haja Mimin Pak Haji Kohar ulang kewaratosan Aogi Ketua LPM bereng Raja Sari. bereng udat hidup Aya Ugus salampai Aya Ugun pacar jenang Aya Ugun nikmatin bos Arab bos Alparo iya bajar lagunya Bos Arab Alaparo Audio berlepas sini dan Bos Arab Alaparo langkah Audio seujud Bang Kodir Ketua terpikat ke Harga awungan Sari Bang Kodir Mama kajang ini ada bagen Seluju sambil lulungan apa nak kaila Aogi Ketua Mudah kuring apa nak kaila Harga Sari Aduh bagen Ade kuring hari darah Ainoy Asastra Kumaha ngojayanan Asastra Lampang Aya Ugun Aya Ugun ngojayanan Aya Ugun Kamanggo apa nak Hajan kaila anu Aya mana Ugun menepi Asastra Lampang bos Arab kuring geus Bayar atau bayar Aya Ugun barat Kamanggo Hajan Aya Ugun Asastra Mama Sastra Aya Ugun Aya Ugun Ari Moal Reka Batur Abaya Cek Ali Jati Kau Jangihin Bos Sayur Mayur Cikawari Aibo Bos Sayur Mayur Cikawari Landung Ausep Pas Jaya Bos Sayur Batu Apa namala Boma Jaya Marekman Ketua Barak Marcap Pipi kamu bos Arab bos Alparo anu bager Bos Usman Kakayang usah Dibuang kaapun Lawangan Aucuk Perlemanan Bos Sasa Ablengsi Bos Bayu Elodan Bade Hajan Subang La 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 Manitanda Bapak RW Marga Bapak Sari RW Oke Jajakan kabandang apa narukman Marga Sari Bapak RW sok hayang gerang kaca Hei 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 Subang pahilokan kuring Pak Haji Kohar bibir Bos Kayu Dua-dua Coba deh aja ono Duit kucing jaipong Pipi kamu nyari sok hayang usah rambut nyaksa kajenengan di Subang Bapak Eman Saya bola
Polsek Bandung Gadis Subang Cibenying Asastra ketemu di Rangka Mulung Bos Arab ya najana kate mikamla Abana Kaila nupuku mati Ayah Willy Gadis Bos Subang Ayah. Ayah Willy Mamaku Hajat Mani tanda ada brul ayah ada brul Ayah Willy seera jajaka bandar Ayah Willy Ayah Willy anu mana la 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 Pak Haji Kohar bayan laguna Neng Nia Bang banyak di jero orang dibeli dua salah Haji Kohar dibeli dua salah Apiu Elodan menang kakayangan canda seorang Mama Dancing Mama Ayah Dancing. Willy bagi nyeri hati Bapak RW menang kakayang dan kasora apa Ada nalumang mama Bapak RW. nalumang bati nyeri hati Bapak Haji RW Kohar Mamaku Hajat Pak Haji Kohar Bapak RW Haji Kohar coba deh jadi Haji Kohar masih ngacari Haji Kohar Mamaku Hajat coba deh Hajat masih nyeling bagus rapar pulang kajajan nanti Pak Haji Kohar mundur Salira ayah dohati ayah barang kurang ayah ciri barang bos batu barang apa ada nawiri si pulang kajajan Bapak nanti Didi Salira ayah ada si Bapak Didi Bapak Dede Pak Bintang Munung kuring balik ngeraki cetet 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 kumanga ngojayanan bos saya kumanga ngojayanan Mama Willy bos hayam ayah Willy pikir Bos kuring ayah. kesai Wakopral Ayah Willy anu mana Budi Kedor nyeri hati Wakopral Pinatu warga udah Saluyu pikir kuring kesai Mama Willy Mama kumanga Willy Apa Nairo Tebe Abadi puak orang puak orang Abang Cinur dong Ade orang Marga Sari semerasa Mama Willy Bos hayam abdi era Mama Willy abdi era Waudu Waubun era ku Ayo Ubun itu papa Asoni puak Haji Soni orang Berdamina orang Padan Sek dong Padan orang Sek rawat Ayani hujan Anamala Mamah Namala Lubang Jaya Mareng abdi Mang Bos Usman Mama Usman Dapuku kesungai anu buang orang La 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 orang Mama Kemoy Coba deh hajar dong orang sama rasa abdi era abdi era apa nangkailah Abedi Dapuku kesungai anu buang orang orang Ablih Nono dong orang panggil ngaran Pak Haji Obun Abang Obun Siliwangi abdi era Abang Ayah Obun Willy Siliwangi dapuku Aduh. kesungai buang orang Aman terhit hit buang Coba deh hajar Aman terhit hit Coba deh hajar kamama Garut luka kandungan abdi era abdi era
Anjir. Bos Edi, Idokrasi, Bos Edi. Hau hau hau. Abis hadit lalalala. Aapil. Aapil. Lebih ke mana tadi teh?